Khubor baro syakatuk Khuborjylla ke Bosco Media Network. Kimat bakong san mentagas ngi kilong. Kentu ubak bright starwell ya ke sorkar Meghalaya bansiu kitulop babahai kinohikai. Yo mandal komiti ke BJP ha ke Jylla ubak senchar mayong. Bat entwet ting ke NEHU ye ki batu ding elektrik. Bat mentangin pa syaki Khubor bakam benya. Ka Voice of the People Party ha ka Jylla UMLA ka maulai ba Bright Starwell Marbanyang bat ka jingsen ran lang kinongkit kam ka Women's Wing ha ka janmit arpun retorik Jylliew arajar arpun rew klay kendo yu menteri ka tanat puli puthi ka Jylla ba lakmen remboy banya kren halor ka jingsiu tulop ikinohikai lingba ka deficit grant in aid system bat ki weipat kimat ki bakta ka puli puthi ha ka Jylla. Hadin ke jingya keren bat umentri ba Bright Starwell Marbanyang ulay thu akilat pathay Khubor ya ki daw ba ka sorkar ka pindunay ki tulop jeng kinohikai kani kalakta shibun ya ka higher education ha ka Jylla. Ulay thu na du snem kat kendai Spanyol pesan ka sorkar kalawan ra ya ka UGC pay skill ka jingsiu ka babiang ban kentiu ya ka puli puthi ha ka Jylla brok kawe. Henry hakini kilay snem kani ka jingsiu tulop ikinohikai kalakala bat kam desyo ha ka UGC pay skill. Kinohikai minta ki yo da katulop balabut da sorkar Meghalaya da ka UGC pay skill. Bat na ka ikadaw ka sorkar Meghalaya kam shim labatay ni pensyay pa ulaong. Uba Bright Starwell ula ajing mut da ka boong balada ka sorkar Meghalaya ka kwa da shisha baka kerdan puli puthi ha ka Jylla kan kiu bat ka numwan siya din try hakmat ki wepat ki Jylla jengkari India ka don kam ban ay da ki tulop ki bala ay da ka UGC pay skill ban kringi ki briw ki batibet ban rung siya ki kam hikai school bat college. Klem artatin ke puli puthi kan kiu irat sachisin ha Meghalaya loong. Ya kaban penpau kat tu digi sukhya na kalian kajungi habide bat ka ke deficit grant aid system. Kaba NEHU ba ka na kalian jong sorkar ka persang ban Jylliew ya ni bat kan ni kan serta pat habide bat ka higher education hapo kan ka Jylla kajungi. Te ngiwan nomor play hakini ki arsnem maisnem gi blalik no kay wangi kalong ba kum kinoy kay hakini ki deficit colleges mau ki yo ya kata ka UGC pay skill then rei hakini ki arsnem maisnem ga recruitment ki ba kat ki badon ki ba yo rei ka sukla kalong ba onda kila yo ya kam haka appointment letter ka jungki kam de issue ka UGC sanction post rei kala kumui pat dia kata nak kalian kajungi sekolah ba kata kan kata shibun ya ka quality of education hapo kan ka Jylla kajungi namar la da giong ho ya appreciate ya government ling ba kajungi kajungi benong ba government ka sokhya ya ka jinglong jiman jong ka education hapo ka Jylla kajungi andai ko ka bangi nak kalian kajungi ko ban bu kolong ba mo la da ko ban improve your education you have to attract the best you have to attract the best ha kan ka teaching profession. Teka wini kita beli ke attract iki babun ke teaching profession ke kata ka bangiyo ya kata miong kata ke UGC pay skill. Dan rei menta kani ka sorkar ka persang ban bendu no ya kata. Te kata ri ba nakalian kajungi so ba kani kan kata mar belai ya kani ke UGC skill of pay la introduce ka na do kat kandai spa anyu kesan. Bagaji tu juga kahi kalau ban attract ya ki good teachers. Mau hagi jadi por le sel yang keren. Le sel ki babun naki pardo prasam ki jungi le sel ki don kari qualification. Te ban attract the best ke government ke wara ya kan ni. Jadi mak tahu ki mau ki por ban masya ki babun ki non kai ki colleges ki babun dei. Ki dik ban ba. Ki lawan ki la yarap ni sungu ki atu ke por. Nrimen tapan ke basuli kalau ma onda ki kun samla ki jungi. Ki pardo prasam ki jungi kina tristom kila kiu mo kidon the required qualification henry mentapan radi ka paling jungi pan mo 50 years kani kham kala kawai ke government hadin kawai government kawan ki kham kata nama ki stu nama kita ki bahaswa ki i jingai mo kum do improve ya ka education po ka Jylla ka kani kawai dan rei kum mangi i mentapan kani ke government kali kuno ka persamban weng no kata tengi ni so ba kani kan Jylliew habis bat ka education hapo ka Jylla ka jungi bat nak liang jungi ni persya jur je kata te kata di bangi kwa manwan ban ni so ya education minister hanika janmiat kay ka assurance bu ayu
kumba ka jingi keren ka jungi education minister open power jing so kia mo ba government ka la shim shibun ki steps to ngatai tak song ha ki phiru ki mo ki media person ban study ke steps ba government ka shim ti tang away pi nakalian Hakanok pai sengi arpun riu turik Jylliew arajar arpun riu ke Bharatiya Janata Party BJP kelathau ya ke Mandal Committee Bapura Hamaulai Constituency hapok ke jingelam ubak sencar mayong kumu presiden lembat lai pun riu ngut kidukot jengani ke committee. Ya kini ke committee la sandur ha of history kam jong ke BJP Habibah Road Shillong ha ke jingendon lang presiden jong ke parti Rikman G Momin nong aiktin ke parti ba MH Kharkrang Menteri Kesorkar Jylla ba Sanbor Shulai bat kiwei kinongkit kam ba khmat ke parti. Habakren shikla pathai Khubor uba MH Kharkrang loong labun benai menta keseng kelayat bantawi kini ke committee. Menta kesengi keseng BJP kelala ban pun urlong ye kini ke jingtemu bat kini ke lawan rak ke jingkemen ke bakrau hapadeng gidkot bat kinoyelam ju kini ke parti ha Meghalaya. Ulapan pau ke jingkemen ba ke jingkemi lenti banang ni syakmat keseng BJP kan rung syakishnong kitau bat syaki ying kesem lingba ke jingtere shitom jung kinoyelam bat gidkot jung kini ke committee. Ulapin kan mauru, hake election baladap bun kiwe ki parti kim not ban penyeng kertong. Henry ditang ke BJP ke bala penyeng kertong watla kampak don ikinongkit kam bepura. Minta balayo ikinongkit kam bepura ke parti kan sesayu kertong ubabiang tam. Ubak Kharkrang loong ru ke BJP kam jutrei tang hakapor election Henry wat hadin baladap ban penkre na kebenta ke weipat ke election bathamai. Form yang kan Mandal Bapura juga mulai konsensi, but wilayah tadi ki berai kat ni wilayah don, but nilai selok nilai keren, but kadu mentasi kalau ke ibu kemen wilayah formally but form ini kan Mandal pemulai kabai ba sensar di dalam presiden, wadi vice president jungi ba teni, but ni community ba nang ni sekhmat ba ni kemandal ke jengi badan te pemulai ke 3 but hindakan mau the last MDC election kiwi political party ki klam penyang kertong but ki kertong ki penyang maki ki penyang haka independent of course backing but a particular political party kadi tang ke BJP ke banut penyang candidate pemulai but ketu reporting ipat don kita full fledged mandal dan mentah bingila dong full fledged mandal we are going all out ban tripo mulai but ni mata tin ngin sayo candidate pobyang ka apo pra kumingin on board we are working hard ka na BJP kam jutrei tang apo ka election marsendap ko election ka apun create panam ta election ban wan bagi layai trei but ni community but ni mata tin maka jingilam jingi ba sensar kumu president juga mandal ngila betul dengan kam bat menora itu kurtong jingi ka apo pra Pi tarai ba ki tempat pemulai ki pedang BJP pemulai. Ai ngam iga daw kim nung pedang. Bun ginong mulai giwan kendu inga bat kiong ba pesa sangi ngi katangi os ngoteng scheme ngi ko Khubor ngi ga ne tai tamangi ngim juyo ita ki scheme. Bi mata ki bri glas nang sung thu ba lada ki kwa man roi ki kwa ben develop ya ga yeng ga sam ga jongki. I think so BJP is the only answer. Namta juki. Klanda kan tho yaro no political party. Andai ki brim ta glass tho kamtam ni glass ru kamtam ki beduk ki ba rangli le kamtam e kito. Kisung tho ta ba tadang ni hap kiyo. Ha ga jingim jingi ngiran kam hi ga BJP. Kumbakan aku terakhir di bawah penyeso pan pemlong kemandal. Kadi kemandal kalau like pun ribu. Ki kamu kinong kitkam jo kemandal kalau kat kum ka company jo ka BJP ka dai like mo. Tehne ki member kila don la ki spot mood ki member kila don ka mulai. Pi te ka ba kum ka wei ne ka jikli jo pi ong laki no mulai ki pedang ne em ya ka BJP. Pi ka mulai kam dei ka Shillong ka ba kerki ban pedang ya ka lu ka seng ka ba tmai. Te ha bangi pai lu ha ka pot ka ba munshwa ka ba ngiyo ya ka jing lai du ya ka state. Pi ka Congress kala ya sei ki kertong ha pa mulai hadu lai pusan snem ka sei kam chim la. They tak hadir jo ka lai pusan snem pat ba eksami Congress candidate jo mulai MLA jo mulai. Jadi kunjung mentah ka ha pa mulai hi beliau kira sutu.
Iki jing kudu ha yang ka Shillong ka thau ha le ka imlang ka salang ka puli ka dangli ha trei ka ha ki gambar khot ki sotu bat ba ki mta ki ba undan da ka wikala mali stang na ka BJP ka bala ra ka roi ka pa ki jing tap jing biang jo ka Shillong i ba ko wi te kata ni mau ingin la ban ong ba ka mulai kam piliang bangala ka mulai ka la piliang hangtang cepet saat pra pun mulai ka piliang pasti ka BJP. Ini pun party election berlangsung wet. Ini kan Kongres. Buat kau NTV, sebenarnya yang mungkin mana pada COVID, sebab kalau dia kata BBP. Jika izin P, mungkin kau BBP dia kan lawan first time kita tu flat. Kan orang lagi ni kau mah. BJP as a political party kemud kenila election mentah kan job no. Mentah menu bala sistem mencua pimla berkat ke BJP kan one sensar for West Bengal. Riu benar soal election pimla dulu kata. Pi as political party BJP we work from the grassroots there and we are not in hurry. Kamu dah kata bah kamu melongan kupra kamu sangat no. No. Ada political parties kile kata. Last MDC election we political party yang melong pemulai naik le show. Berak parti sembel juga. Ke BJP kaya le. Sungim dai kita kerja penyelek mentan job no. We will work, nama tadi baik ba, nama tadi kamtam ki baduk, bad ki brave ski kin setu. We are not hari. Consume kala consume poli compare betul. Tambah what we are kabang kemen nama tasi bagi ladon, the official mandal kabla menteri kam. But kini ka mandal jungi kini kan salis pok grassroots untuk pemulai. Berpun setu iki brave. Bon nilam iki brave. Berkini ka mandal kan let iki brave. Betai tadi scheme kabagi ladu terus kata. Terdapat jengteri sistem juki. Why not? One day. Kamu orang no, kamu one day. Kadang gaji kena orang ada. Apa identity? How do you do identity of political party? Temun dalam mencua ke Kongres belakang cari di Prosenam. Temun belajar ikut khasi. Usanjay Goyal, Commissioner and Secretary Boarding Electric, ulay thu bakasorkar kan twetting ikibriw ki bekirni ban ringto ikading electric haki ying kisem nehi ki jakatre kam jengki. Usanjay Goyal uloong minta ketenat boarding kan penlong ikajing tokit bat jingwat banyak ikijaka bagi shnong ki bakibriw ki kirni ban ringto ikading electric. Uloong kani kajing tokit kan long hakeling ki jaka bagi shnong ka Meghalaya. Ulay thu ke MEECL kedon la kejong ke kenhun tokit na kebenta kini kekam. Ulay thu na kadaw ke jing syatu ding elektrik haki babun ki jaka kalawan ra ikajing du nong ke bakraw ya ke MEECL labun bun senam menta. Ulapin pau de kaboong man kasngi entwet iki jaka beki shinong hakeling ke Jylla beki beriu ki jumlin ban ring tu ya ke boarding elektrik. Investigation wing, not only in the DF areas which are just very small areas, in the entire corporation, we do this as a routine and daily kind of activity because this is a direct loss to the corporation. And through you, I would like to again appeal to the public that those who are the genuine consumers, they face the problem because of these kinds of illegal practices by a very few of them. I'll say that it's not very common. It is happening in certain areas. We are taking up the activities which are mandated to us under the law. The Electricity Act allows us to take action against such kind of individuals who are allowed into illegal theft of the electricity. This is not allowed under law. It brings loss to the corporation, and at the side by side when the corporation is at loss, it brings more financial burden on the genuine consumers. Because somewhere somebody is sort of like getting impacted. So, I mean, this is a practice. We have our investigation wing. We keep on checking these kinds of illegal activities, if you name it so, and then we raise the compensation bill also. Bat dak itu ki Khubor ngilapoi siya kabakot tat hadut bang day siyang biyang kublay sibon.